Sien ki kedaw syai. Baka kya kaniga talarjur. Siya kaniga party UDP. Kajingya pat, kajingya pra. Ka-disintegration. Nakaliang juga party Congress. But sien gemelaong na kinikinogren. Baka party Congress lese hakaway gasngi. Kasalong ka party zero balance. Kinong kitkam, kinong yalam jo kaseng Congress kilawan. But mday tang na kaseng Congress kanit UEP. Nakiway ki party ru. Kidon kini kinong mikmat. Naki constituency baper. Kilas dang ban pensngo syengi kumba party. Bagi kwa banyakun. Na kani ka party UDP House dem Arhajar Arpulai. Ngai iba kini kidak kishin. Kijinglong kijingman hakani ka jela kajungi. Kumungi ong ka ketien pareng ka favor ya kani ka seng UDP kajungi. Kumalaong mene na kinongkren kani ka ka seng UDP kajungi kani ka belapan ka na ki EPHLC. Kani ka seng kabelawan ra belayakun banyo ya kani ka jela Meghalaya. Sanpo tali kisnem kilayan. Bat menta ngakwa benong EPH. Arhajar Arpulai ladaki pa nong song sinong jong kani ke jela Meghalaya ki perkhanno da kumwe ki ailat yangi kum ke party UDP bangin yo ban banno yu lakam ban sensyar ya kani ke jela ka bagi ke jongi hinsa yi bakandon ke jingkala nadu usnem Arhajar Arpulai ban ngai na kidak kishin Gumala keren mentan Arhajar kapra hawat riumut iyo ki MLA hadian kata ngila job lightly ki by election MLA ngila job sa kawai ka by election MDC hadian kata sa armut ki MLA kibade ki MLA Shimet kilawan ban penyeso bat ka party UDP kum ki associate member